SFI और TSU जुथ उद्योगे चंग तिनी इरा गंडसरागो जे 15 मिनिट नि बागे चंग चाक्का जाम रोड ब्लक खेलेका एमो बाना शुधुमात्र गंडसरा सिमिया एमो तिनी समग्र त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येकटा जिल्लागो तिनी छात्र SFI TSU र तिनी लामागो नखलाइजाक तिनी एकटानो दाबी अंखा जे तिनी जे त्रिपुरा राज्यगो पर्याप्त परिमाणे जे शिक्षक मास्टर गरै तिनी दाबी अंखा ओ स्कुल जाते जिसुक तारतारी फाना जे इसे जे बेका क्लाइ दङ तिनी टेट माने मास्टर जा पास खाया किन्तु बनो रिक्रुट खाया शुधुमात्र जे राज्य सरकार ताबो बाना जोनो बेकारनो हैरानि खाइ दङ जे तिनी खाइनाय खोना खाइनाय हिङै 6300 जननि ऊपर टेट र ताबो पास खाइ बेकार क्लाइ दङखा बंनो 73 जिसु तातारि फारि आसुक तातारि न जाते स्कुल ओइ जतो स्कुल जाते रिक्रुट खायै जाते चिनि चेराव जारा बुकुंबरा चेराव बिसि बागै ए स्कुल हाय परियो बं ताबो शिकारना बागै चिनि इन दाबी जों नुजाखा जे सोशल मीडिया थ्रुतै बा अनेक जन फेसबुक नि थ्रुतै जे अनेक राज्य चिनि राज्यगो अनेक स्कुल नि छात्र छात्री र लामा न खलाइ जा प्रत्येक दिन कोनो ना कोनो जागा जों नुगै दङ जे चिनि ताखुक बुकुरा जा छात्र र प्रेरखनाय र ब आंदोलन खाइ दङ मास्टरनि डिमान्ड होयै इंगा एमनकि जों तिनी रिबन उजाखा गणसरा सब डिविजन मियाव क्लिया जे चिनि चुगिदार पारा जिबि स्कुल नि जे छात्र छात्री र ब आईएस चिनि जे आईएस ऑफिस न घेराव खेलेका तमानि गाय बंगनि स्कुल एमन मास्टर करे खूब अल्प संख्यक अशिकागब कायसा मास्टर नब ट्रांसफर केका फॉल्स एलिगेशन लागयै इंगा चिनि दाबी अंखा अम ते स्कुल तातरी छात्र न मास्टर न नियुक्त खायै जाते आगेनि हाय आगे सरकार जेबाबे शिक्षा न माने चाले रखा अमते हे खाइ खाइना हे जों इबो दाबी नागो जादिसा चिनि इन दाबी माया हिंकै जों अयन जों आरो थुमै आरो छात्र छात्र तयै जों लामा नखलायनाय एबं चिनि आंदोलन जों जारि दोनना हिङै तना आशा खायो जे राज्य सरकार इ चिनि दाबी पूरण खिनाय हिङै नाव तिनि जे लाहार 15 मिनिट बाय कासले माने सुबन थाने र डिपुटेसन रखे जों तिनि डिपुटेसन या जों डिपुटेसन तिनि तंगा जों रायनाय 2-3 दिन परे किनो जों जस्ट एकटा जों राज्य सरकार एकटा मेसेज होना नायो जे नक जेसे तिनि दाबी मानियाकै जों आरो बहुत भीतर आंदोलन खायो जों नखलायनाय लामा गहि अवश्य मेसेज होना